Nurdin TV Rwanda, ubumenyi ku isonga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Bagaragwa Allah, nkuko mbere na mbere babikuye tuba tugomba kubanza gushimira Imana Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala, ndetse tugasabira amahoro n'imigisha intumwa y'Imana Muhammad we n'abiwe n'abasangira ngendo be, dusaba Allah ko natwe yadushyira muri abo ngabo, Allahumma amin. Mu by'ukuri bakunzi ba Nurdin TV Rwanda, nk'uko bisanzwe ni igihe cy'inyigisho, ni umwanya tuba twarateguye kugira ngo dufate inyigisho tugeze urwibutso ku bayisilamu, ku bemeramana, kubera ko urwibutso rugira abemeramana akamaro. Nk'uko mubibona imbere yacu turi kumwe na Sheikh Ngarambe Ahmad, ni umusheikh tubana iminsi myinshi kandi uduha inyigisho zidufitiye akamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kubw'ibyo ngibyo nageraga muhe ikaze, noneho atugezeho urwibutso, kandi urwibutso rudufitiye akamaro, urwibutso rwiza cyane. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yakomeza kumuhifadhi. Falatafaddal mashkuran ya Sheikh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ثم الصلاة والسلام على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وبعد. twongeye gushimira Allah subhanahu wa ta'ala. Allah we kubw'impuhwe ze n'ingabire ze, ibyiza bigerwaho bikanatungana, amahoro n'imigisha bikomeze gusesekara ku mukunzi wacu, umwarimu wacu umwiza mu biremwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we n'abiwe mu rugo n'abakomeje gutera ikirenge mu cye. Banas'alullaha rabbal arshil azim an yaj'alana minhum, Allahumma amin. Nyuma y'iyo muqaddima, ayyuha al-afadil, abanyimwe banyacyubahiro mukurikiye isomo, uyu munsi turaza kuganira ku isomo ry'ingenzi cyane, ku isomo dukwiye kuzirikana layla naharan, amanywa na nijoro, kubera yuko abantu benshi usanga batajya baha agaciro ikintu cyitwa ururimi. Ururimi ni inyama ikomeye cyane mu nyama zigize umubiri uwo ari we wese. Ni kubw'izo mpamvu rero fa mawdu'una al-yawm, isomo ry'uyu munsi, sawfa natadhakar an ma'asi al-lisan التي تحتاج إلى الجهاد. turaza kuganira ku byaha bikorwa n'ururimi. Mu by'ukuri ururimi rukora ibyaha byinshi cyane. Ibi byaha bikorwa n'ururimi turaza kubona mu kubirwanya bisaba jihad ikomeye cyane. Mu kurwanya ibi byaha bikorwa n'ururimi bisaba kurwana no guhatana no kurinda ururimi, kubera yuko nk'uko turi buze kugenda tubibona, turaza kubona ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kenshi yagiye idushishikariza kurinda indimi zacu, kuzirinda ndetse no kuzifata, kugeza aho intumwa y'Imana yavuze iti, aho yabwiraga Muadh, nimba nibeshye ikamubwira iti, aho yamubwiraga iti amsik alayka lisanak, mu by'ukuri fata ururimi rwawe. Rero mu gufata ururimi bisobanuye ibintu byinshi, ari byo ngira ngo tuganire. Mbere na mbere yuko twinjira ku gufata ururimi ndetse no kurinda ururimi, tubanze turebe se intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni iki yavuze ku rurimi. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam muri hadith ya Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, uyu musahaba tuvuze haruguru aratubwira ati, intumwa y'Imana yaravuze iti, man yadman li ma bayna lihyayhi wa ma bayna rijlayhi admanu lahu aljanna. Hadith yakiriwe na Bukhari. Intumwa y'Imana mu magambo yayo matagatifu iratubwira iti, man yadman li, ese ninde umpaye garanti, ninde umpaye garanti yuko azarinda ma bayna lihyayhi, ma bayna lihyayhi ay al-lisan, ninde umpaye garanti yuko azarinda ikiri hagati y'ubwanwa bwe bwo hasi ndetse n'ubwo hejuru, cyangwa se ikiri hagati y'iminwa ye ibiri, umunwa wo hasi ndetse n'uwo hejuru. Icyo kiri hagati, icyari kigambiriwe muri hadith ni al-lisan, ni ururimi. Intumwa y'Imana ikavuga iti, ninde umpaye garanti yuko azarinda ikiri hagati y'iminwa ye ibiri, nanjye muhe garanti
muhe garanti yuko azinjira muri aljanna, nanjye muhe garanti yuko azinjira muri aljanna. Hanyuma muri iyi hadith si no kurinda ururimi gusa, nimwe Imana igakomeza itubwira iti wama bayna rijlayhi, ndetse nuzarinda ikiri hagati y'amaguru ye abiri. Ikiri hagati y'amaguru abiri ni ubwambure nta gushidikanya. Muri iyi hadith nimwe Imana iratubwira yuko uzarinda ibintu bibiri, aricyo ikiri hagati y'iminwa ye ibiri, ururimi, ndetse akanarinda n'ikiri hagati y'amaguru ye abiri. Intumwa y'Imana imusezeranyije, imuhaye garanti yuko azinjira muri aljanna kubwo kurinda ibi bintu bibiri. Mu yindi hadith ishimangira ibyo tubonye haruguru, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallama yumviswe na Abu Huraira avuga ati innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha fi an-nar ab'ada mimma bayna al-mashriq. حديث يأتي بين البخاري ليسنا مسلم. في هذا الحديث هذا الحديث النبوي يؤكد على عظم أثر الكلمة التي يتلفظ بها الإنسان. muri hadith iratugaragariza ubuhambare ndetse n'ingaruka ijambo umuntu uwo ari wese ashobora kuba yavuga. Buriya hari ijambo umuntu ashobora kuba yavuga azi ko ari ikintu cyoroshye, ariko mu by'ukuri rifite ingaruka zikomeye cyane, ingaruka zihambaye cyane. Si n'ingaruka gusa, ndetse iryo jambo rikaba rihambaye. wa annaha qad takunu sababan fi raf'i darajatihi fil janna aw al halak fi an-nar. Iryo jambo uwo ari wese ashobora kuvuga rishobora kuba ryaba impamvu yo kuba wazamurwa mu ntera muri aljanna. Icyo ni icyambere. Ushobora kuvuga ijambo rikaba impamvu yo kubona aljanna. Ni na gutyo nimba wavuga ijambo rikaba impamvu yo kubona aljanna, ni na gutyo wavuga ijambo rikaba impamvu yuko worama ukaba wajya mu muriro kubera ijambo uvuze. Iyi hadith iratwereka ubuhambare bw'amagambo rimwe na rimwe tuvuga tutazi ingaruka zayo cyangwa se n'uburemere bwayo. Hari ijambo ushobora kuvuga mu ngaruka zikurikira iryo jambo ukaba wajya mu muriro, hari n'iryo ushobora kuvuga mu ngaruka zikurikira iryo jambo ukaba wabona aljanna kubera ijambo uvuze. فعلى المسلم لكل مسلم أن يتكلم بكلمة طيبة. dushingiye kuri ibyo rero buri muslimu akwiye kujya arangazwa imbere ashishikazwa no kuvuga amagambo meza, no kuvuga amagambo meza. Urugero, kugira inama bagenzi bawe, inama zibaganisha ukumvira Allah subhanahu wa ta'ala, kubigisha ibyiza bitandukanye bakora kugira ngo bizamure urwego rwabo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndetse na gutyo no kuvuga imvugo zidasesereza abagenzi bawe. Hano tubonye yuko umuislamu akwiye gushishikazwa no kuvuga imvugo nziza, imvugo ziba impamvu yuko azamurirwa cyangwa se azamurwa mu nzego muri aljanna. Ni na gutyo akwiye kwirinda kuvuga imvugo mbi, imvugo nyandagazi, imvugo zirimo gusebanya, imvugo zirimo kubunza amagambo, imvugo zirimo kubeshya, ndetse n'imvugo zirimo gusuzugura no kunyega bagenzi be. Ibyo ngibyo umuislamu akwiye kubyirinda. Hanyuma mu yindi hadith intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyi hadith an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu قال, Abi Sa'id al-Khudri aratubwira yuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, intumwa y'Imana yavuze yuko idha asbaha ibnu Adam فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن وجزت وجزنا. muri iyi hadith iratugaragariza agaciro ndetse n'ubuhambare bw'inyama yitwa ururimi twatangiye tuvuga. Hadith iratubwira yuko iyo mwene Adamu iyo abyutse, fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru al-lisan. Tugenekereje mu Kinyarwanda twaba tuvuze ngo ibihimba byose bigize umubiri byihanangiriza ururimi, byihanangiriza ururimi. Buri wari wese azi ibihimba bigize umubiri we. Ibi bihimba byose byihanangiriza ururimi
bikavuga biti ittaqillaha fina, yewe rurimi turagusaba gutinya Allah subhanahu wa ta'ala kuri twebwe. Ururimi rusabwa n'ibihimba byose bigize umubiri birubwira ruti tinya Imana. Fa innama nahnu bik, kubera yuko twebwe ibyo turi buze gukora byose, nimwe Imana avuga ati nutungana, fa in istaqamta istaqamna, nutungana warurimiwe natwe ibindi bihimba bisigaye turaza gutungana. Ni na gutyo nuramuka utanye nta gushidikanya yuko natwe ibindi bihimba bisigaye turi buze gutana. Bivuze yuko rero gutana no gutungana ibi byose bishingira ku rurimi. Ururimi iyo rutunganye n'ibindi bihimba biratungana, iyo ururimi rutanye n'ibindi bihimba biratana, nkuko tubisanga muri hadith y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qad hassanahu al-Albani fi sahih au fi sahih at-Tirmidhi. Muri sharh ya al-Albani mu gusobanura sahih at-Tirmidhi yagaragaje ko iyi hadith ari hasan. وقد قال ابن القيم رحمه الله، ابن القيم من يكون ميتاني على جلتي، ولهذا كان الصبر عن معاصي اللسان والفرج من أصعب أنواع الصبر. من يتبزار ولا تبقى عنه مبزكري كبير وهامبار يقولوا لهم ndetse n'inyama iri hagati cyangwa se inyama iri hagati y'amaguru abiri cyangwa se ubwambure muri rusange, kubera ubuhambare bw'ururimi ndetse n'ubwambure. kana sabru an ma'asi al-lisan wal farj, mu by'ukuri kwihangana k'ururimi ndetse n'ubwambure ni bimwe min as'ab anwa' as-sabr, ni bimwe mu bintu bitajya bibasha kwihanganirwa n'uwari wese. Abantu benshi kwihanganira gukora ibyaha bikoreshejwe indimi zabo bikanakoreshwa n'ubwambure bwabo ni bimwe mu bintu bigorana kwihanganira mu bantu. lishiddati da'i ilayhima wa suhulatihima fa inna ma'asi al-lisani fatihatul insan. Ibn al-Qayyim akomeza atubwira ati kubwo kubera ko ibihamagarira ibi bice bibiri tuvuze haruguru, ururimi by'umwihariko ndetse n'ubwambure no koroherwa gukora ibyaha, bigeraho umuntu amera nkaho gukoresha ibyaha biriya bice bibiri tuvuze haruguru bimworohera nko kurya imbuto buri munsi. Mu byaha bikorwa n'ururimi twigeze kubivuga haruguru harimo nko kubunza amagambo, gusebya bagenzi bawe, ibinyoma, ndetse no kuvuga ibyo wabonye ku bantu, no kusebya abo mutavuga rumwe, ndetse no gushimagiza hashaka kuzamo kurengera ba bandi wita ko ari abantu bawe. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام، intumwa y'Imana itwereka ubuhambare bw'ururimi iratubwira iti, aho ibwira Muadh, amsika alayka lisanak, yewe Muadh ujye ufata ururimi rwawe, ujye ufata ururimi rwawe. faqal, hanyuma Muadh abwira intumwa y'Imana ati, wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bihi, ati sewe intumwa y'Imana nituramuka dufashe ururimi ni iki tuzajya tuvugisha? Hanyuma intumwa y'Imana irangije iramusubiza iti, wa hal yakubbu an-nasa fi an-nari ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Ese yewe Muadh, utekereza yuko hari ikindi kizatuma abantu borama bakajya mu muriro ku bwinshi kiruta ururimi? Ese utekereza yuko hari ikintu kizoreka abantu cyaruta ururimi? Mu yandi magambo ni nkayo intumwa y'Imana ari mubwiye iti, impamvu nari nkubwiye gufata ururimi nuko ururimi niyo nyama izaba iya mbere mu kujyana abantu benshi mu muriro, niyo izaba iya mbere mu kujyana abantu benshi mu muriro. Mu by'ukuri intumwa y'Imana avuze ukuri. Muri ibi bihe ushobora kubona umuntu asari, asiba, agakora haji, agakora ibikorwa bitandukanye, ariko kubera umunwa we, kubera ururimi rwe, bya bikorwa byiza akora bikazarangira bigiye kuri ba bandi yagiye asebya, nkuko tubisanga mu yindi hadith. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam itubwira iti, ese mwaba muzi umunyagihombo? Umunyagihombo ni wa wundi
wasibye agafunga agakora iki ibikorwa byiza bitandukanye, ariko umunsi w'imperuka akazaza hari umuntu yatutse, akazaza hari umuntu yasebeje mu ruhame, akazaza hari umuntu yandagaje, kuvuga ngo bazajya bafata ibyiza bye babishyire kuri ba bandi yasebeje, kuko ku munsi w'imperuka nta mafaranga azaba ahari, nta bindi bizishyurwamo abantu wagiye uhemukira, wagiye uvuga nabi, wagiye wandagaza, uretse gufata mu bikorwa byiza byawe, akaba ari byo biba inyishyu y'ayo makosa cyangwa se y'ibyo byaha wagiye ukoresha ururimi rwawe. uko intumwa y'Imana bivuze, nta kindi kizajyana abantu benshi mu muriro cyarusha ururimi. Rero bavandimwe b'Abayisilamu, ibikorwa byiza dukora tujye tubirinda, turinda indimi zacu, tuzirikana yuko ibikorwa byiza dukora nitutabirinda, turinda indimi zacu, tukanarinda n'ubwambure bwacu, nta gushidikanya yuko ku munsi w'imperuka tuzaba muri ba bandi intumwa y'Imana yavuze yuko bazajyanwa mu muriro ku bwinshi kubera indimi zabo. Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an ni henshi yagiye atugaragariza yuko ibi bihimba yawma tashhadu arjuluhum, hari umunsi ibi bihimba dufite, izi ndimi zacu, amaboko, amaguru, ibi byose bizagenda biba abahamya ku munsi w'imperuka, bikaba abahamya by'ibyo twabikoreshaga. Ururimi ruzaba umuhamya w'ibyo waruvugishaga, ni na gutyo amaguru azaba umuhamya waho wayajyanaga. Nimba ari mu byiza babihawe n'Imana, nimba ari mu bibi nta gushidikanya yuko uzabiryozwa. Mu gusoza rero bavandimwe b'Abayisilamu, tumenye tunazirikane yuko ururimi nk'uko twatangiye tubibona muri hadith, nitururinda intumwa y'Imana duhaye garanti ko tuzinjira muri aljanna. Cyo ni cyambere. Cya kabiri, turangwe no kuvuga imvugo nziza, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yemwe abemeye nimurangwe no gutinya Allah, ndetse munarangwe no kuvuga imvugo nziza, za mvugo zaba impamvu. Twabibonye haruguru yuko hari imvugo ushobora kuvuga zikaba impamvu yuko uzamurwa urwego muri aljanna. Izi mvugo aba arizo zituranga kujya inama, watawasaw bil haqqi, inama z'ukuri, watawasaw bis sabr, ndetse n'inama zo kwihangana, ndetse na gutyo n'inama zo gutinya Allah subhanahu wa ta'ala mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nanone tuzirikana yuko uko amagambo yacu, uko indimi zacu zitwosha zituganisha ku kuvuga ibidakwiye, icyo gihe nta gushidikanya yuko tuzaba turi kwicukurira icyobo tutazabasha kwivanamo. Nkaba nasoreza aha ngaha nsaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yadushoboza kuba mu barinda indimi zabo, nkanasaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yaduha kuba muri ba bandi bahawe garanti n'intumwa y'Imana yuko bazinjira muri aljanna ubwo kuba barinze indimi zabo. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.